Special Committee belatau dak Sarkar Jela hak jingala mubak Preston Tensong usembut Menteri Komu Chairman nak benta ban pej benia ek jingdawa ke Joint Action Committee Stone Crushers Owners Association Quarry Owners and Workers Association ki senjuk nongnya batrai trok naki district bapher lem ki noyalam snong kata ban penjen surya ki kendon kami gelaya minor minerals and concession rules arajar khatnrio kala syong ye ke jingalang baar jongka hak no phaisngi jong ar pautrik kalalengkot arajar arpusan Habakran sigilat pathai kubor ba Preston Tensong ulaong. Baka komiti kale ther halor ki kendon arpu khandai laipo way jong ka MMMCR arajar khanrio ha ka balai kran ban perkhat ban penbet yaki khnang ban pensuk yaki ba im da ka kamti mau. Ulaong balai kran ban pensuk ha ka baya day bat karukom apply yaki quarry permit karukom jing seo bat ban yo clearance. Ulaong baan saya ther ha kajing lang kunhun menteri ya kani ka kam bat anya kran bat ka sarkar India namar ya ka MMMCR arajar khatnrio la thau na ka Minor Minerals Development and Regulation Act khat khandai spa san phnyo ka badon ki kendon ki ba perking ha ka baya day bat ka mariang manang indon kadika meeting din ba ka sarkar kala constitute ya ka way ka committee hapo ka jelam jonga ban bisar punya sepang kani ka ru committee ya kini ki boulder yaki ti mau ki parmau ki bagi yoong namar ba kadon kani ka an ka ba hapan protect ya ka environment hapan protect ya ka forest hapan protect ya ka water bodies tena kalian sarkar kala notify kata komiti bangin bisa punya hak wede bat kani ka bagi ong concession rules lemba joka MMDR te kadi ka sin ka ba ar ka bagi syong biang mene hakabang ya tahu ke komiti rengkat bat kitu ki stakeholders ki badon ka banyo ka joint action committee jong ke ki miners te kabanya simna kabanya keren kalau wilayah yo ban ya thirba agwede bat ka concession rules arajar kan rio hakabang sim ya karai bangin revisit laningin amen ya ka rules arpunai ka rules na arpunai ka rules live ho but ka rules live way but kata kalau bayade ha ka ba kumno ban apply ni pen bakat kapsuk kom apply ya ka query permit nang ta ka juga por paderu ya ka jingsi ya ka jing tada bat ka balai pat kalong ba ban pen kampen suk ya ka kom apply ba ki clearances nomor bun ba ki clearances ke bahaban penbiak te nak ada ko pelong ba kamtam e ikini ki baju tray ong bet ki batray du lengka du mokhiu ka badai ka kalong bet ke traditional mining joki te ka baki imjaru ndai baki le blasting ndai baki le ki mechanized dan ki machinery ki ba ha te nai long bet ka bati do nar kum ta te ngis ngau ba la kum nok nur ngi haban kampen suk hak puan ba apply ya ka mining ngim ong mining lease ngi ong ka quarry permit ya kini ki benta bro hak ba ban pensuk pesang ya ki bapri ki ba ya kamai ja ki bi ja ki besakut makas besakti de ngi la sim ni rai hak ba ngin nakaliang jongi ka sarkar ngin amen ngin simplify ya kani bat ngakarmen scan ba den jong gata ngin satik approve bat ka government of India bahkan approve ya kani ka jing temu jongka sarkar jela kanang ban pensuk kumu pihak ka ba apply ya ka main ya ka query permit bat kum juru ban pensuk hakar komti joki kata ketika bagi keren mendak asli lalu kini pin ulong ni kini mentangin sa ngin tau ngin ra haka ngai ka direction ya ka forest department bakin prepare ya ka cabinet memo taman ya warna apa cabinet kabinet pada approve ya kan proposal Hak baya David ka kamti siap ubak Preston ulaong bola betha e ka tanat forest ban pej benya namar ka don ka sustainable sand mining management guidelines ka sarkar India ki bahap ban board bat kumta don kam ban ya pej benya halor ka ni pi ka baya pada baru siap pi ka ladon ka regulation tetre kan ka regulation kalong ka ba kam ka lain dia hak ba ngila ong ya keren ya ha baya baru siap pule bah namar ka don ka sustainable sand management regulation dan guidelines kaba nakaliang ka government of India lang ba jong ka forest environment
kila don gi guidelines tengi ong toy puli bahasa ini ngiru na kaliang ke department na kaliang forest ngi opakin puli bat banwara abiang pada ya proposal hak bede ngila ngisim no la ka jong hak bede jong ka siap na tahu siap bat na ka beta umau na marke bebun ide ya ki bolra te menta ka dekho sabat yu siap ru te ya kan ngin sa sim hak second phase Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya